nongeye kugushimira ukurikirana ibiganiro tukugezaho ukaba warakanze subscribe kuri chaîne ya YouTube yitwa FH The Genius. Ngewe nitwa Kizimana Faustin. Uyu munsi reka tumenye amateka y'umwana w'umukobwa w'umwirabura w'umunyamerika wagaragaye avuga umuvugo mwirahira rya perezida Joe Biden, perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu muhango wo kurahirira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bwana Joseph Robinette Biden Jr. kuwa gatatu tariki ya 20 Mutarama 2021 hagaragayemo bamwe mu baperezida bayoboye iki gihugu mu myaka itandukanye ndetse n'ibyamamare bitandukanye birimo n'umuririmbyi w'ikirangirire wanaririmbye indirimbo yubahiriza iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Lady Gaga ndetse na Jennifer Lopez. Aba bose ni ibirangirire muri muzika murabazi cyane. Abari bitabiriye uyu muhango yaba bawukurikiranaga ku mateleviziyo yabo mu mpande enye z'isi, yewe n'abari imbere ya Capitol, ingoro y'inteko ishinga amategeko y'iki gihugu, ahantu hari harinzwe cyane kurusha ahandi hose ku isi kuri iriya tariki, batunguwe n'umwana mutoya w'umukobwa w'umwirabura w'imisatsi irimo udusaro, ihambirije igitambaro gitukura n'amaherena ku matwi, mu ikote rirerire ry'ibara ry'umuhondo, imbere yambariyeho agashati ko mu ibara ry'umweru. Yazamutse ku ruvugiro ahazwi nka podium. Nyuma yuko perezida mushya yari amaze kuvuga ijambo, hanyuma uyu mwana w'umukobwa avuga umuvugo yise The Hill We Climb, mu Kinyarwanda tugenekereje umusozi duterera. Imbere y'imbaga, imbere y'uburinzi bukomeye cyane ku rwego rwo hejuru, bityo uyu mukobwa mutoya cyane mu myaka yiyongera ku mubare w'ibyamamare ku rwego rw'isi byakorewe uburinzi bukomeye cyane ku isi. Uburinzi bwari bwateganyirijwe kurinda Joe Biden n'abandi bategetsi bakomeye bari hariya, ni nabwo bwarimo burinda uyu mwana w'umukobwa. Amazina ye yitwa Amanda Gorman. Amanda Gorman ni umwana w'umukobwa w'imyaka 22 n'amezi 10 y'amavuko. Ni umwana watoranyijwe kugira ngo avuge umuvugo mwirahira rya perezida wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Avuka mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California. Amanda Gorman yatoranyijwe nk'umwana mutoya ariko umuhanga kurusha abandi bose bo mu kiragano cye mu kuvuga no kwandika imivugo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hose, ndetse anavuga umuvugo yise The Hill We Climb, umusozi duterera. Uyu muvugo yawuvuze nyuma y'ijambo rya perezida Joe Biden, nta wundi muntu ugiye kuruvugiro ngo avuge uretse umusangiza w'amagambo wenyine gusa. Amanda Gorman aritegura kwizihiza isabukuru ye y'amavuko y'imyaka 23 kuko yavutse tariki ya 7 Werurwe mu mwaka wa 1998. Ahimba kandi akanandika akanavuga imivugo. Yarezwe na nyina Joan Wicks wari umwarimu. Yakuranye n'impanga ye Gabriel ndetse n'abasaza be. We nabo bavindimwe bakuriye mu buzima bugoye aho batagiraga ubushobozi bwo kureba televiziyo kuko ntayo bari batunze. Nyina yabashishikarizaga gukunda gusoma no kwandika udukuru dutandukanye. Amanda yiyumvishijemo impano yo kwandika no kuvuga imivugo ayifashijwemo n'ishuri ryigenga yizeho rya New Road ahitwa Santa Monica kuva mu mashuri y'incuke kugeza arangije ayisumbuye. Mu mwaka wa 2014 ubwo yari afite imyaka 16 gusa y'amavuko, yatoranyijwe nk'umwana wabaye wa mbere ukiri mutoya w'umuhanga mu kuvuga imivugo neza mu mujyi wa Los Angeles. Nyuma y'imyaka 3 gusa mu kwezi kwa 4 mu mwaka wa 2017 yatoranyijwe nk'umwana ukiri mutoya w'umuhanga cyane mu mivugo mu rubyiruko rwose rwo mu gihe cye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hose. Icyo gihe yatumiwe kuri chaîne ya televiziyo ya MTV kugira ngo aganirize abakunzi be ibijyanye n'ubuhanzi bwe. Muri uwo mwaka kandi Gorman yabaye umusizi n'umwanditsi wa mbere wagaragaye mu gitabo cya XK Institute of the Month. Amakuru aturuka mu kigo cy'itangazamakuru cya CNN avuga ko muri mwaka ari nabwo yatangaje ku mugaragaro ko ashaka kuziyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2036. Mu mwaka wa 2020 Gorman yabonye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishami ry'imbonezamubano sociology yakuye muri kaminuza ya Harvard. Uyu mukobwa mu mivugo ye yakunze kuvuganira cyane abagore bahohoterwa, kwamagana ivangura rishingiye ku ruhu ndetse n'ubuhezanguni. Dusubiye inyuma gato ya mu mwaka wa 2015 yasohoye umuvugo wamamaye cyane witwa One for Whom Food Is Not Enough. Uyu mukobwa Amanda yashinze umuryango udaharanira inyungu awita One Penny One Page. Ni umuryango ukangurira urubyiruko rutagize amahirwe yo kwiga n'abandi bose babayeho mu buzima bubi gusoma no kwandika. Nanone dusubiye inyuma gato ya mu mwaka wa 2013 Amanda yatoranyijwe n'umuryango w'abibumbye nk'umwe mu bagombaga kwitabira umuhango wo guha igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel umugore w'umunyapakistani mu mwaka wa 2014 yitwa Malala Yousafzai. Yaharaniye uburenganzira bw'abagore. Tariki ya 20 Mutarama 2021 uyu mwana w'umukobwa ari mu byamamare byitabiriye umuhango wo kurahira kwa perezida wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden imbere y'ingoro y'inteko ishinga amategeko Capitol. Uyu mukobwa yatoranyijwe n'umugore wa Joe Biden, Jill Biden, nyuma yo kubenguka ubuhanga bwe kandi akaba yaranumvise bimwe mu bihangano bye. Ageze igitekerezo cyo gutumira uyu mwana ku itsinda ryari rishinzwe kuyobora umuhango w'irahira rya perezida Joe Biden. Banzura kumutumira bityo nawe Yesu umuhigo wo kwiyongera ku
byamamare bagenzi be batanu nabo bagiye batumirwa mu kuvuga imivugo mu irahira rya bamwe mu baperezida bayoboye iki gihugu cy'igihangange ku isi. Hari Robert Front wavuze umuvugo mu irahira rya perezida John F. Kennedy. Hari Maya Angelou na Mila Williams mu irahira rya Bill Clinton. Hari ndetse na Elizabeth Alexander hamwe na Richard Blanco mu irahira rya Barack Hussein Obama. Amanda, umukobwa w'umunyamerikakazi ariko ufite inkomoko muri Afurika, igitekerezo cyo guhimba igice cya mbere cy'uyu muvugo The Hill We Climb yakigize tariki ya 6 ubwo yarebaga kuri televiziyo, aho ingoro y'inteko ishinga amategeko y'iki gihugu yari yibasiwe n'abigaragambyaga, igikorwa cyamaze ijoro ryose. Ahari urumuri hacura umwijima, iyi myigaragambyo kandi ikaba yaraguyemo abantu 6. Kuri we akabona ko ari umwijima w'icuraburindi ritagira iherezo. Iyi myigaragambyo yakozwe n'abari bashyigikiye perezida wacyuye igihe bwana Donald Trump, bavuga ko bamwibye ko ari we watsinze amatora yo kuyobora iki gihugu muri manda ya 2. Izina ry'umuvugo we The Hill We Climb, umusozi duterera, yaritekereje aho yagereranyaga umusozi n'iyi ngoro y'inteko ishinga amategeko Capitol, ubwo yabonaga abigaragambya burira iyi ngoro, ayigereranya n'umusozi baterera, yibaza aho yabona urumuri mu mwijima utarangira. Kuri we yabonaga ari nk'umwijima wagwiririye iki gihugu, bisanzwe bizwi ko ari igihangange ku isi kandi ari intangarugero muri demokarasi. Mu ijwi rinini, rituje, ritsindagiye, Amanda yazamutse ku ruvugiro podium imbere y'abategetsi bakomeye bayoboye iki gihugu mu bihe bitandukanye, imbere ya perezida mushya Joe Biden n'umugore we Jill Biden, imbere ya vice perezida Kamala Harris n'ibindi byamamare bitandukanye, abwira isi yose umuvugo ugizwe n'amagambo 723 umara nibura iminota igera kuri 5. Uyu muvugo utangirira ku nteruro ibaza igira iti: When day comes, we ask ourselves where can we find the light in this never-ending chat. Bamwe mu byamamare basazwe n'ibyishimo bagaragariza amarangamutima yabo ku rukuta rwa Twitter. Aba harimo Michelle Obama, umugore wa Barack Obama nawe wayoboye iki gihugu. Ku rukuta rwe rwa Instagram yagize ati: With her strong and poignant words, the Amanda Gorman reminds us of the power which is upholding our democracy. Keep shining, Amanda. I can't wait to see what you do next. Oprah Winfrey nawe yagize ati: I have never been prouder to see another young woman rise. Brava, brava. The Amanda Gorman, Maya Angelou is cheering and so am I. Uyu mwana w'umukobwa tumwifuriza amahirwe masa, tumuhe n'ikaze muri White House mu mwaka wa 2036 ayobora iki gihugu cy'igihangange ku isi. Reka dusoreza ikiganiro cyacu, ngushimire byimazeyo wakoze subscribe kuri chaîne yacu yitwa FH The Genius, mwibutse no gukanda akazogera kugira ngo ibiganiro tugutegurira ujye urushaho kubibonera igihe. Nsabe nawe utarakora subscribe kuyikandaho, twese hamwe dukomeze twiyungura ubumenyi. Gira amahoro, nitwa Hakizimana Faustin.